Manastir Krupa je najznačajnije kulturno dobro sakralno Srba u Hrvatskoj. Tako ga i država Hrvatska tretira, on je spomenik najviše kategorije i eto već kontinuirano, koliko sam ja barem ovdje dohodio, a to je recimo 1968-69. godine, održavan, kažem namjerno, jer nije trebalo provoditi radikalne zahvate obnove, recimo nikakve rekonstrukcije, on je bio intaktan, iako je u Drugom svjetskom ratu nešto i stradao. Historiografski gledano, naravno, manastir je sagrađen pred kraj 16. stoljeća. Freske su iz 1602. godine slikara Mitrofanovića, značajnog slikara koji je upravo slikao u ovim prostorima izvan, recimo, ili na području Pečke patrijaršije, ali pogotovo u onim prostorima u kojima su manastiri bili, naravno, pod turskom upravom. Arhitektura manastira je odjek Kosovsko-metodijske škole, takozvanog upisanog križa u kvadrat, nad kojim se diže, naravno, kupola na 4 pilona sa cilindričnim tamburom. To je, recimo, arhitektura upravo tog vremena i tako se i prepoznaje, tako se i valorizira. Ja poznajem Miljenka Domjanat kako sam ja došao ovdje u Manastir Krupu s početka 2000. godine, znači u februaru 2000. kad je to sve bilo pusto, devastirano i godinama nije ni održavano, to i u ratu nije održavano i tako. I onda nisam ni razmišljao, nema sad tu nešto mnogo naroda, nema ništa, nije bilo ljudi. I onako nisam ni razmišljao o tome da je sad moguće neku obnovu pokrenuti. Daj Bože da jedan prozor promijenimo, od čega živjeti. Svašta je tu bilo. I iznenada mi se pojavio u gosta jedan čovjek koji kaže da je poznavao mog prethodnika, oca Pavla, da je bio dobar sa njim, da je obnavljao Manastir Krupu prije rata i da su zajednički tu radili, obnavljali, pomagali da taj manastir opstane. Kad sam ja došao, prosto nisam vjerovao, to je za mene bilo čudo Božje da neko obeća da će se sada obnavljati, s obzirom da je to bio i rat i ko zna kako će to sve da ide. Međutim, hvala Bogu, njegove su riječi vrlo brzo obistinile. Još te godine, pred kraj godine krenula je obnova, mijenjali smo prozore, pa onda sanirali ulazni dio manastira i dio krova smo radili. I tako svake godine koliko je Miljenko uspio da se izbori. Ja stupih u ovaj prostor prvi put, tako, upravo prije 50 godina. Iguman je tada bio moj poslije prijatelj, dragocjena osoba, arhimandrit na kraju svog života, iguman Pavle Kozlica. U takvom prijateljskom okruženju ja sam ovdje boravio sa puno emocija, a kao stručnjak vodio, naravno, uz sve svoje druge kolege. Dragocjeni su bili moji kolege, konzervatori iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zadru, koji su i sada nastavili sukladno svojim ingerencijama skrb o očuvanju manastira. Otac Pavle, kao što rekao, umro je u manastiru Žiču u nesretnim okolnostima nakon evakuacije tijekom Oluje ili u taj manastir. Umro je, nažalost, nesretan
jer je cijeli život svoj ostavio, ali doslovno cijeli život upravo u ovom manastiru i skrbio o njegovoj duhovnosti, naravno, ali i o njegovom čuvanju i obnovi. Njegove su kosti vraćene u ovo malo groblje odličnika manastirskih, vidjeli se arhimandrita iz Zelića i ostalih igumana zaslužnih, na jedan prilično patetično srećan način. Te su kosti položene u taj grob, čini mi se prije 5-6 godina. Mogu biti ponosan da sam bio čimbenik u tom događanju, ali i da sam bio drago da je on zapravo pristao, već gospodin Remešan, da mu ja budem mlađi prijatelj, iako me često puta nazivao šefom, ja sam bio za njega šef kao nadležni konzervator, međutim sve se događalo u apsolutnom suglasju i dogovaranju. Tako da su to dragocjene su uspomene na oca arhimandrita Pavla Kozlicu. Nas dvojica se znamo i nasmijati, naljutiti, ali što bi to rekli, to ide u rok službe i obojica smo temperamentni. Miljenko Domjan meni može biti više nego i otac po godinama. Tako da, ali uzajamno je poštovanje. Ja ga poštijem kao da je moj otac, a poštijemo se i kao braća i kao prijatelji. U svakom slučaju, ja kako bi mogao da ne poštijem takvoga čovjeka na kome se vidi da je iskreno došao da pomogne. Mogao je on i da ne dođe ovdje. Zašto? Mogao da kaže neće, ne interesuje me. Ne, ali nije to ništa, nije to loše ništa, to je sve dobro. Vidi se da ne glumimo, da smo iskreni. Dragi čovjek, to je... Ja nisam polagao za glumca, Miljenko nije. On je, znači obojica to od srca. U našim službama, ko zna kako nas doživi, jer od srca govorimo sve. A nekad znamo i da zagrmimo. Ja sam primijetio da imamo sličnosti dosta. To je. Naime, nešto što je ljudski, kako je sada i reagirao, naravno, sada gospodin arhimandrit, iguman ovog manastira, ali moj prijatelj Gavrilo, mi smo na ti i to je meni jako drago. Shvatite okolnosti grozne nesreće koja se u ovim prostorima dogodila, kako ko opisuje ovaj nesretni rat, kako je meni bilo teško. Naravno, kad sam vidio, ja sam naime kršten kao katolik, koliko sam pratim kad, druga je tema, da su, ne znam, franjevački samostani, crkve minirane, srušene i tako dalje. I sada imati dovoljno profesionalne i osobne savjesti i dostojanstva prije svega, da bi naravno se čovjek odredio da kulturnu baštinu bilo koje provenijencije i bilo koje konfesije treba čuvati kao naravno identitet bilo kojega naroda, a naravno nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske, da naprosto treba čuvati tu baštinu i ja sam ponosan Hrvat što, eto, moj narod ili šta znam koji je već to trebao, nije srušio ovaj manastir. Ja nikako ne želim uzurpirati posao koji su odradili ljudi koji su naprosto zaduženi da se skrbe o ovom manastiru. To je konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Šibeniku koji i dalje zapravo administrativno vodi daljnju obnovu manastira. U ovom slučaju velimo zaista obnovu, nije samo održavanje, jer je bilo dijelova koji su bili građevinski ugroženi. Moja uloga je bila, recimo evo, i prisustvo dogodilo se upravo zahvaljujući sadašnjem vladiki, episkopu dalmatinskome, gospodinu Nikodimu, mome prijatelju, koji tada bijaše igumanom. Eto, u tom kontekstu je povjerenje vladikino, danas, naravno, nekada igumana, bilo da me pozove, da me zamoli za prijateljske savjete. Manastir Krka gotovo puno 2 milijuna faktički postoji. Ne samo kao građevina koja datira iz 14. stoljeća, tačnije od 1345. godine kada je Jelena Šubić, žena supruga Mladena Šubića, bana Bribire, Skrdina i Klis, sagradila ovo, nego mnogo pre. Nije sasvim slučajno tako tek
došli prvi monasi iz Jerusalima na ovo mjesto. Zašto? Jer ovo ovdje, kad sam već rekao da treba gotovo 2 milijuna, je zapravo apostolsko mjesto, gdje je po samom predanju na ovom mjestu u samom katakombama propovedao sveti apostol Pavle i zapravo ovdje je bila prva hrišćanska zajednica iz obližnjeg grada, može reći i gradova, nekada koji je postojao, to je Burmum i današnjega Skradina. On u svojoj istoriji imala razna dešavanja, među ostalom i to da je, nažalost, u periodu kada su bili turska osvajanja, doživjela jedno svoje stradanje. I od tada, od obnove njene, koje je bilo u 17. stoljeću do danas, ovaj sadašnji izgled, kako vidite, postoji evo do dana danas šnjeg bez prekida. Ikone su uglavnom u muzeju Patrijaršije u Beogradu i sve funkcionira sukladno dogovoru međudržavne, znači bilateralne komisije Srbije i Hrvatske i naravno da je ona formula važi kad se steknu uvjeti. Prema tome, upravo zbog toga ovdje, kad se steknu uvjeti, kad se dovrši, naravno sve, ne postav, nego kad se dovrši priprema prije postava, znači arhitektura, sve moguće vitrine, rasvjeta i tako dalje, onda naravno će sav taj materijal biti vraćen u manastir. Onaj koji neće biti izložen, koji je uglavnom ne iz manastira nego iz crkava, recimo u baš nenaseljenim krajevima, biti deponiran na kvalitetan način, naravno kako zahtijeva zapravo deponiranje umjetnina, a druge koje se izaberu i koji su već izabrane sukladno projektu bit će izložene u muzeju. Životni rezime. Naime, kad tad, pa pokad kad misliš prije, pokad kad možda da još nije vrijeme, da se povuče neka crta i da onda se skupa zbrojiš pa napraviš neku sumu i onda razmišljaš imaš li pravo umrijeti bez ogorčenja ili ne. Jako teška odluka. Osim toga, uvijek ti se nešto nameće, ako naravno imaš snage da o tome razmišljaš i emocija da to odražiš, da još nešto k tome dodaš, tome rezumeju. Evo on, danas prvom proljetnom danu, zapravo ipak zadovoljstvo, unatoč stalnim željama i strahom od nekog ogorčenja, sa recimo životnim ciklusom koji se odvijao uglavnom, rekao sam, od zavičajnih početaka roditeljskih sa mojim pokojnim ocem kao počasnim konzervatorom, pa eto sve do naših dana, pa recimo i mojih sinova, mojih unuka koji su postale Zadranke. Možemo reći da je opus dovoljno značajan da ne umre ogorčen.